Ara tayır, ara. Jorakanı biz yaxshi bilamiz, taom bo'lib ishlab yurgan. Joraka o'ta borker, o'ta mehmon, o'ta odamga tirikli odam edi. Xo'sh, buni aşağı atab, aşırılı Xudoga qilib tasbih tog'iga yerga beryapti, aşırılı qiladi. Cho'ng rahmat, shu qilgan savobdori naq tezin. Jorakanı jaqqa deri joyli bo'lsin. Aşırılının nevere çevreleri koydun aşağıda. Oşağılarından toyun koydun. Ondan daim baktılı olup yaşarını gördüm. Rahmat. Rahmat Aksaqa, rahmat. Jorovay degen ki bizim cenimiz bu da Jorayna akademik Joraka öte imanlı adam edi. Hazır. İmanlı öyle öte işlerman adam edi. İşte жақшымды қомдық işlerге қатысып, қандай қомдық işler болды, барлығына қатысында жақсыламын енді. Жатқан жері жайлы болдың. Құда рахматын ағам болдың. Бала чақазы аш беріп атты. Берген екшанларын Құда дәргайында қабыл етсін. Балдариян өні өзі өне версін. Rahmat, rahmat Aksaqa. Aksaqa sizдағы бүгінгі иқсан бойынша сөзіңізді қоша кеттің әмі? Hayır yapsanlarını Allah'larına kavgaması da kötü. Atan evlisin, atan maksatları Allah'a vurgun. Özkan ağa? Assalamualaikum. Hurmatli cemaat. Şu barda ustadan bunu vaqtga sig'ib yaratgan Alloh taologa maqtovlar bo'lsin. Yurudi salavatlar bo'lsin. Ya'ni o'tgan payg'ambarlar üstünde haqiqiy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimetlerine tüştü amanlık olsun. Yemeğimiz aslında bu Cenab-ı rahmetin onlarını aytıp ketmeyecek tüyre geveyt. Buna baldarını gün yaksan kılvatkan eken Cenab-ı 5 farz İslam'da 5 farzın bardığını askarıvanan ketti diyeceğim canışmayında. Bu kişinin özgeçeliği özü ustaçılık içinde karıyı jasap kança ellerge tarapkan kança mergençilik içinde marışkır atkan birge жүрген biz misal için meni köp жүрген oşalım. Bundan bu adam ötüp ketti arabustan. Bu kişinin baldары hem özü жақшы. Tertibi жүрüş-turuşlar bardığı жақшында eksan kılıp atkan eken Allah'ım Teala şu bulan eksanların havluzun жатқан жері жайын болsun. Rahmat. Rahmat, rahmat Aksaqa. Rahmat. Şu енді айтыла тұрған сөздің барлығын açıp кетті. Şu Жора тағанын білгенін жатқан жайы жайлы болсын, топырақ болсын. Аллах пейістен жай беріп Құда рахмат қаған болсын. Балдарына ұманы сапты versin. Ne oyluğun oyuna tilegen tilegine geçsin. Allah'a Akbar. Aytqanыңыз келсін Аксақал. Ажеке. Assalamu alaikum. Hurmatli uzaq şaqından kelgan mehmonlar. Bugun shu Jo'roy ajının baldары, aşralı ajı qaytasin damlab bular ata-enesine shu ihson qilib жатқан ekan. Allah ihsonlarini qabul qilsin. Amin. Jo'royga rahmatliq. Ajenemiz bular 6 yıl 2 kızlı terbiyelep var, İslam'la tanıştırıp dinge öte çok salımlarım şu. Şu kılgan ihsanların Allah Teala tüyüz kabul kılsın şu. Elge örnek bolğan übüllere köpler şu Allah böründe birinci acıga bargan aksakallara. Maşallah. Yakında şu yıllarda bir 100 yıl içindeki en alğaçkı adamlar biri. Anan bu adam öte bir dinge çok salımın koşkan. Anan şu akılına satın her bir yürüyüş turuşu sünnetke mahkum kadar sünnetke жарашады. Kılgan ihsanların Allah kabul kılsın, onlarına ömür versin. Rahmat, rahmat. Bana gel. Allah'ım beri tutursat tünçlük, ынтымақ, rızkı, bereke, денсаулық берсін. Ошоның қатарындағы барлық үйлесімен тыныш қылайлар. Бүгін Ашыралы ажының атасы Жорой аба менен атасы мамабызга аш берип атат.
kılgan insanların Allah Teala özlergen kabul alsın. Japon jayları cennet kılsın. Endi biraz Joraba esker ketmesek bolbойт da. Joraba şunçalık adamgeçiliktүү, imana güçlүү, İslamdın sünnet menен жашаган, Muhammed Peygamber'in sünnet menен жашаган adam эле da. Men aytayын деген балдары дагы барлыгы Peygamber'in sünnet amalları menен жүрөт да. Ошон үчүн буларга Kudayım bereketin berdi, tapkanlarına, alaldan, bürödün milkine, jamanatlı süreç bularga atılıktan, bularga şunday asıl zat teyilleri var. Şunçalık adam gelip düştü, eli yurtun arasındağı abroyları büyük. Mereyliklarda tinç bolsun, aman bolsun, etengi nevrelerine, aşağılaşı nevrelerine üstüne toy berip atıp, balları dağı eli çoğuna tazınday, İslam dininden жүрген, İslam oğullarına atargan, İslam'a beken bolgan takva jigitlerden bolup çoğuna yaşarsın. Amin, amin. Oğan aka şu sözdün ayağında bir suroo bergim kelip atat da, şu Aşral Ajakemin üy özü İslam dini öskө ötө bekem, ha? Аксакал атасы да ушундай болгон, а? Машалла, Алла разы болсун. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليك ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Elhamdülillah, 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 Rabbil Alamin. Elhamdülillah, keremetli Kur'an-ı Kerim'den payda olgan soğuptu. Adam ataga, haberine, peygamberlarga, an içinden bizim süyüktü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, yübülesine, sahabalarga, musulmanlarga, Oşuların katarın omin de Allah kanjay oturgan bağırısını ötüp ketken çoğun ata, çoğun ellerizke, tayat atan ellerizke. Oşuların katarında uğul kızdı östürüp, tarbiya verip, çoğun etkan, aşıralı budavısının atasına, apazına Kur'an soğun bağışladık. Amin. Ya Allah'ım, Allah'a Kur'an soğun ezin jetkergen, Allah'ın kaburların gengiğin, kaburların nurlu kılgın ya Rabbim Allah. Ötkönlerde rahmatını alıp, türlülörge iman, kıdiyat canı salamat kılgın, İslam dinine bekem kılgın. Acabasının balları, kızları, atasına, apazına dua kılatırgan insanlardan kılgın. Allahümme Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم
şu kiremetli Kur'an'dan hasıl olan soğuplardı. Süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, Peygamberimizin ahli beytlerine, cemi ötken peygamberlarga, ulamalarga, sahabalarga, maşayıklarga, piri ustadlarga, aziz avlilerge, alım mu'minlerge soğun başladı. Mu'minlerin katarında bari üstün ötmüş ata ineleri üzge, karındaş avlatlar üzge, şu Kur'an'a muhtaç olan mu'min musulmanlarga soğun başladı. Şularının katarında Hüseyin atamın opamın ruhuna soğun başladı. Allah'ım jatkan jerin jaylıgın, ahiretlerini abad kılıp beşingen jay verin Allah'ım. Kalganlarımızga sabır, kanat, iman bergin Allah'ım. Allahumma mağfirli vel validaya vel ustad vel cemi'ul mu'mini vel mu'minat vel muslimina vel muslimat bi rahmetike ya Buna ke toy ballarga. Ökül atazından belekler geldi buna ke. Bir aydap koy. Bir aydap koy oğlum. Oy oy buna. Toy bala. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber. Malaki. Rahmetullahi ve berekatuhu. Vardı mı? Tuğanlar, yerleşler bana bugün Arap ayında, Çonsay'ın Arap ayında Jorva Eken'in balazı akbaralı atasına aş verip anan eki balazına toy kılıp, toy verip, eldi çakırıp, eldi düzeltip gelgi aş verip, pata bir pata alıp vereyim de pazarına atasına. Bu da keçi aşım olup öttü, bugün toyu. Ne öyle toy? Ne öyle toy? Ne öyle toy, ne öyle toy, yakşı ötsün. Ötsün, Jorva Eken, aytatıkan bazı Jorva Eken. Bu cede, şu ayında, şu köktaş sonlarında en aldımkı aksakallardan biri de. Anan aldımkı, bundan soydu vakında Akkoy bir yerde birinci May ayında Akkoy 80 bin gecekken. Akkoy vakkan koydun en aldımkı çağandın biri uşuk kişiler. Yüzüne 110'dan 120'den kodu alıp verken töl. Manaki. Koydum bana şunda üstüne yemeğe bir de singen kişiler. Anan onun çakandığın aç versem Muna toğuna ilimbe çıkıp ilimbe düşerler. Anam mergençiliği vardı. Kıran mergeniyle. Şuna adam güzel vardır bu kişiye. Şunda kişiler. Buna hoşlanın baldarı buna atasını aç verip elden pata alayın der. Nevlerine toy ver vatar. Toyların bugünkü toy jakşı ötsün. Sağ salamat ötsün toy. Tünç ötsün. Vardı olsun. Şu nefesine biz tilekleşiriz. Allah razı olsun. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Aman olunuzlar. Aksakal sizdaga sözüm. Otalardan biz ota tanış. Biz otamızdan bu kişiden dost bo'lganlardan hoca ota bilan. Bizda bir yaxshi bizga O'zbekistondan bizda so'zi to'g'risi juda bir mehmonlarga bizga yaxshi qaradilar. Bizni ota boladay bo'lib yurardik ilgari, Xudo rahmat qilsin. Mana ehsonlarni maqbullariga soya bo'lib qiymat qilsin. Mana farzandlari ham otalarning izidan bo'lib elga ko'zga taniydigan o Dağlarda bo'lib mana bolalar ham umriga rizqiga Alloh barakot berib kelajakda ota-ona eliga xizmat qiladigan, shariatga xizmat qiladigan, ota-onalar labbaydigan solih farzandlar bo'lib kamol ko'rmoqlikka bu ashurali ham aka-ukalarga uzoq umr tavsiya qiladi. Allohu Ekber. Rahman. Rahman mana to'yga chaqirgan ekan, to'ylarga kelib mana to'y bola ham o'nversa umrlar ro'zar rizqlar baland el-yurtga xizmat ota-onaning hurmatini bo'lmoqda Alloh nasib qilsin. Allohu Ekber. Alaykum hurmatli mehmonlar. Mana
biz yaşlılığımızda üççülük koşulda oturmamız. Birinci bayram. Bizden dağılıyor. Bizden özümüz tanışmıştık. Biz yaşlılığımızdan biliyoruz. Yaşadığımlardan değerlerinden. Yaşlıdan yaşlı ballar bunlar eken. Böyle ballar yanına atalarım isteyip hoş verdi geçe. Allah dergahında kabul kılmalı. Böyle ballar yanı yaşlı. Yerimizde nivel toyları kılvatırı, nivel toyları yaşlı. Bunlar ben vardı geldiğimiz yaşlı istedim. Özbekistan'dan geldim. Ama çok sırayım. Bu adamlar Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yaşlı iyi işlerde kılvatırı. Şeyinde Allah dileyim. Rahmat Aksakal, rahmat. Aksakal. Assalomu alaykum tug'anlar. Bular hozir yuqorida aytib o'tgan oqsoqollarning so'ziga qo'shilaman. Bardog'i durust, muvasaga bugun bolasini nevaralarimizdan to'yini qilib beryotadi. Kecha ashim berdi, bugun to'yin beryotadi. O'sha nevaralar qo'shqon bilan qo'sha qolsin, nevaralarimiz chol jigitlar bo'lsin, elimizga jaray turgan azamatlar bo'lsin, o'g'illari uzun bo'lsin, baxtli bo'lsin, elimiz yerimiz tinch bo'lsin. Allah shunday to'ylarga bardimizga nasib etsin. Arda aka. Assalomu alaykum. Ajakam, qandaysiz? Rahmat. Densoqingiz yaxshimi? Mana aka Ashral ajakam ashim berib, mana nevaralarini to'yin o'tkazdi. Anan uşul boz uylar jönündө bir iki ma'lumot bersangiz. Boz uylarni cho'ng otangiz tikkan ekan aytibina qaraganda. Jasagan ekan. Şu atam jasap şu Aşılakan bilen Sultan Hüküm örgötüp ketken da buna. Bulardan kolundan gelen şu jasaşan, bu jağışlarının jasaştı bilettiler. Kolunlardan gelet dep çöküğünü estelip, memnun ötkönlerken teyip jürözünler harekelerge meni estep dep. Şu ülgü katarında taşap ketken. Ansıtlarının üstleri bulgan. Endi yaşlılıklarga, iyiliklerge Toylarga işlevatат ha? Bul hem birleşten uy bilen işleyip, kol koşunaga da bereslerbi. Bu uylar, bu uy жаңы başlar. Ököten жаңы. Söğüktörün atam. Turguz bergen. Turguz bergen, österini ürgötüp, österini. Şimdi bu yağın neyimi başladı? Aşralı Ajakem menen Sultanı gözüne ha? Ne verezin ha oldu ha? Kana içkeriге girip körölçü, Ajaka жүрүңчү. Bismillah. Бұл Кыргызстан улуттук боз үйү. Бұл эч качан нарыктан дагы, салттан дагы калбайт. Кудай буйруза кыргыз бар экен, бұл кылымга жашайт. Мынакей. Бұл сүрөттөгү билишимче чоң атаңыз окшойт, а? Чоң атам, чоң энем. Ушул боз үйдү тургузган киши. Мынакей. Бүгүн ушул аксакалдын кемпир экөөнүн ашы болду. Машалла, карагылачы. Мерген болгон. Кол өнөрү күчтүү болгон экен да. Караңчы, мондай тургузуп. Ойбой. Анча-мынчасынын колунан келбейт бул иш. Түндүктөрдү карайлычы. Мынакей. Ажабам өтө уста болгон экен, а? Караңчы. Анан могу ууктары турат го. Ушулар неден жасалат ошо такталары кыскасы? Бул самиталдан жасалат. Самиталдан? Самиталдан жасалат. Бардыгы? Бардыгы. Анан түндүгү арчадан жасалат. Анакей. Илгери кыргыз ушул боз үй менен жашап, боз үй менен көчүп, боз үй менен тирилик өткөн да. Өткөн. Атамдар ушундай боз үйлөрдө өзү кышкы боз үйлөр болот экен. Кышкы боз үй сал керегезе жакыныраак болуп, кыштап чыккан экен атамдар өздөрү. Мынакей. Кыштаган экен да боз үйдө. Зимний боз үй өзү отдельно болот. Өзүнчө болот экен, а? Бул жаскы? Ушу зимний сал калыңыраак болот экен. Машалла. Караңчы, кандай кооз, кандай чеберчилик, а? Атам мергенен болгон экен. Ушу элдер мындай
жокчулук майылында şu bir айылды бергендик менен баккан экен. Кожо жок сыяктуу. Баккан экен. Эч мындай алып калбаган экен. Элге тарактуулап фаланча жерде деп атып келдим дейт экен. Келгенде балдар айылдан балдар барып эле артып келип элге таратып элди баккан экен. Ошо эл кыйналган мезгилинде. Өзү уста, мерген, эл баккан. Машалла, Аллах акыретин берсин аксакалына. Караңчы кандай сонда. Бизде ham ушуну динге тарбиялап, неберелерине чейин, балдарына чейин ажылар бар, дуа кылып. Машалла. Караңчы. Алманын астына алма түшөт да. Динге бекем үй бүлөдөн динге бекем балдар чыгат. Караңчы. Алла разы болсун. Анан элдердин айтымына караганда ошол алабка өрөнү боюнча биринчи ажылыкка барган аксакал болгон экен, Биринчи ажылык. Чоң атаңыз. Биринчи ажылыкка. Автобус менен барып келген. Ажылык ачылган эле барып келген. Мына ушул аксакал абабыздын бүгүн ашы болду. Мына неберелеринин улагын өткөрүп атабыз, Жакшы болду, ширин таза болду бардыгы. Жакшы болду, маракеңиздер. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик, тенчсоолуктон. Сиз да ушу чоң атаңыздын жолун жолдоп, аксакал болуп, элге дубаңызды берип, калыс сөзүңүздү сүйлөп, эл баштаган, эл баккан инсан боло бериңиздер. Рахмат. Алла разы болсун. Жакшылыктарды, ийгиликтерди тилеп калам. Сиздер бала чакаңарды өзүң көрүп, Амин. айым элдин кызматында болуп жүрө бер. Рахмат. Тилек максаттарыңа жете бер. Амин. Аллах акбар. Рахмат ажеке. Ажеке ошондо бул үйдү неберези Султан эке жасаган. Муну Ашырал ажекебиз. Өзүнүн баласы. Атасына окшот алдыбы экен? Окшотуп тура бул киши дагы. Биз атам кол менен жасаган көрсөтүп берген да. Ушуну жасай алат, жасай алат. Машалла. Окшош эле экен, Окшош эле. Кеңдиги дагы мындай бардыгы эле. Караңчы. Онун бунун анча-мынча моундай эмелер жок экен. Жасаса болот экен, үстүнөн, Карказы бар экен да, кыскасы. Машалла, Алла разы болсун. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, ата жолун жолдоп, элибизге, динибизге кызмат кыла бериң ажеке. Рахмат, аман болуң.